បាទអញ្ចឹងគ្រូបង្ហាញអំពីការបាទធ្វើទៅលើ coverage បាទបាទអញ្ចឹងគ្នាដូចគ្រូប្រាប់មកអញ្ចឹងបាទ function របស់យើងបែបនេះបាទ remove element by specific index function បែបហ្នឹងបាទតែយើងតេស្តវាមិនគ្រូបានសូមឲ្យយើងហើយបាទតែសំខាន់តែយើងត្រូវតេស្តកន្លែងណាខ្លះតេស្តចំណុចណាខ្លះហ្នឹងជាបញ្ហាបាទយើងមិនអាចមើលនឹងផ្នែករហូតទេយើងត្រូវមាន tool ជំនួយបាទថាវាជួយយើងថាតើកន្លែងណាយើងបាន cover វាបាទ cover មានន័យថាម៉េច cover មានន័យថាកូនហ្នឹងវារ៉ាន់ពីលើដល់ក្រោមបាទតើយើងបានតេស្តកន្លែងណាខ្លះតេស្តគ្រប់ករណីអត់បាទឧទាហរណ៍យើងតេស្តករណីខាងលើនេះខាងលើនេះកាលពេលហ្នឹងយើងតេស្តតែមួយណាយើងតេស្តមកយើងឃើញថារ៉ាន់មកគឺ success ណាបាទក៏តែយើងអាចបានតេស្តករណីផ្សេងទេករណីឧទាហរណ៍ index ស្មើ5អញ្ចឹង index ស្មើ5ណាបាទឥឡូវ function នេះនឹងមាន error កើតឡើងណាបាទអញ្ចឹងសួរថាមិនបើយើងត្រូវដឹងថាយើងតេស្តប្រមាណករណីណាបាទបើកូដយើងពីលើដល់ក្រោមនេះសោះគ្រូតន់ណាឧបមាថាអញ្ចេះចុះឧបមាថាគ្រូអត់មាន function remove test case មួយនេះទេអត់មាន function test case មួយនេះទេបាទគ្រូលុបចោលចេះគ្រូលុបចោលចេះបាទបើសិនជាគ្រូ run មកបាទនេះ4ករណីដែលបាន run បាទ function remove element by specific index គឺ success ណាបាទនិយាយថាអូខេគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទក៏ទៅផុតទៅបាទតែនៅពិតគឺអត់ទាន់ផុតទេបាទយើងអត់បាន cover ក្នុងករណីដែរ index out of bound ឬក៏ index out of range ឡើយទេឡើយហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមើលនឹងផ្នែកយើងពិបាកយើងប្រើ tool ជំនួយមកបាទ tool ជំនួយហ្នឹងគឺយើងប្រើ code coverage បាទដូចគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងបាទចំពោះ concept យើងត្រូវចាំ concept ណាបាទហើយចំពោះ code ឬក៏វិធីសាស្ត្រយើងអាច search តាមក្រោយបាទអូខេចឹងចំពោះគ្រូបាទពេលខ្លះយើងចាំក៏ដោយអាចវាធ្វើក៏ដោយតែ software គឺមានការ update ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏រៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាចមានការប្រែប្រួលវាធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងចាំថា concept មកសល់ប្រហែលយើង search យើងស្វែងរក Google ឬក៏អីឡែកជំនួយអញ្ចឹងទៅបាទ ChatGPT បាទថាសម័យនេះគឺទំនើបហើយយើងប្រើ ChatGPT AI ជំនួយជួយយើងលឿនបាទអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំចង់បាទគ្រូសិចមិញណាគាត់ថាhow to run code coverage in simple Java project ណាបាទអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងវាប្រើ Java code coverage ឬ shortcut គឺ JCoco បាទអញ្ចឹងដាក់តាមហ្នឹងមកអ្នកមាន plug in ផ្សេងៗណាអានេះគឺ Maven project បាទតែយើងមិនមែន Maven project ទេគ្រូចង់ run វានៅក្នុង Eclipse បាទអញ្ចឹងគ្រូថែមមកមើលចម្លើយហើយយើងភ្ជាក់អានេះដូចយើងសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងណាបាទសួរឲ្យឆ្លើយអានេះយើងចង់បាន specific ទៅលើ Eclipse STS បាទអញ្ចឹងប្រាប់យើងនេះយើងត្រូវ install Jacoco plugin បាទ install តាមណាចូលមក Kit Place មក type Jacoco ហើយ install មកជាការស្រេចបាទឥឡូវយើងធ្វើតាម AI ប្រាប់ណាបាទដល់សម័យនេះគឺស្រួលរៀនណាស់គ្នាយើងណាស្រួលរៀនណាបាទយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រវាមកបាទអញ្ចឹងឡើយនេះបើគ្នាយើងចូលមក run ឡើយនេះបើ run តាមនេះមុនបាទ right click មកយើងអឺសិននេះគ្រូបាន install វារួចបាត់បាទមុនបងអត់មានទេណាបាទមិនគ្រូបាន install វាមុននឹងបាត់ហើយបាទ coverage នេះឥឡូវធ្វើម៉េចគ្រូដកចេញសិនមិនបាទគ្រូបាន install មុននឹងបាត់ហើយណាអ្នកគ្នាយើងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងតទៀតបាទមិញគ្រូបាន uninstall វាហើយបាទដើម្បីសូសយើងពីដំបូងបាទដំបូងឡើងចេះគ្នាយើងបាទគ្រូ right click បាទនេះវាធ្វើមានធ្វើ run as ណាបាទ run as បាទវាមានអឺ run as JUnit អីទេcoverage ទេបាទឡើយគ្រូ run as អូខេឡើយនេះគឺមានធ្វើ
JUnit តែយ៉ាងទៅបាទណាបាទនេះមានបន្តណាបាទមានធម្មតាអញ្ចឹងបាទយើងចង់មានកូដ coverage បាទដើម្បីមានកូដ coverage យើងចូលនៅក្នុងនេះបាទ helpful help menu ហើយយកពាក្យថា install new software នេះក៏បាន Eclipse Marketplace នេះក៏បានแล้วក៏យក Eclipse Marketplace បាទតមកយើង search រក Jacoco អញ្ចឹងណាបាទ Jacoco Java Code Coverage បាទហើយចុច line code នេះមកឬក៏ enter ក៏បានដែរបាទ line code មកវាផាយើងនេះ ECLMA Java Code Coverage បាទយើង install មកបាទinstall មកគឺវារៀបចំហើយបាទហើយយើងត្រូវ click ប្រមាណយ៉ាងទៅបាទនេះគឺចុចថា finish បាទ finish បាទហើយឯសារណាគ្រូធ្លាប់ install ម្ដងណាបាទលើវាទៀមទាយើង restart បាទបើចំពោះក្នុងករណីរបស់យើងបាទពេលចុចកន្លែង install មិញហ្នឹងវាឲ្យយើងចុចត្រាស់យ៉ាងទៅណាបាទចុចបាទវាមានប៊ូតុងត្រាស់បាទអូខេចាអត់ថាបើយើងសេអីគេផ្សេងអត់ថាអូខេនេះវា slow ទៀតណាបាទមែនតើទៅមុននឹងយើងអាចចុច line finish ហ្នឹងវាទៀមទាឲ្យយើងបាទ tick មួយសិន tick មួយហើយយកពាក្យថាត្រាស់បាទតែសារpakគ្រូធ្លាប់ត្រាស់វាម្ដងហើយបាទអញ្ចឹងគឺវាបាទឲ្យយើង finish តែម្ដងបាទគេឥឡូវបើគ្នាយើងមានបញ្ហាចាំឆាតសួរគ្រូណាបាទថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយមិនបាទឥឡូវpakគ្រូធៀបរាល់install ហើយបាទឥឡូវយើងអាចតេស្តវាមើលបានបាទគ្រូចុច right click មកបាទនេះវាមាន coverage as ហើយនេះណា coverage as JUnit បាទឥឡូវក៏ចុចលើវាមកបាទគេឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការអូខេនេះអញ្ចឹងវា QQ អញ្ចឹងវាថាវាបាន cover បាទតែយកចង់មើលកន្លែងហ្នឹងឯងអានេះ unit test របស់យើងយើងចង់មើល service ចាក់ស្ដែងរបស់យើងចង់ test លើ array service នេះបាទ function របស់យើងណាឥឡូវយើងចុចមើលនេះឲ្យចេញពណ៌ QQ មិនថាយើងបាន cover ហើយក្រហមអត់បាន cover ទេណា QQ cover បាទអូខេឥឡូវ function របស់យើងចុងក្រោយមិញគឺ remove element by specific index បាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះពណ៌ QQ នេះគឺបាន cover unit test របស់យើងបាទអាពណ៌លឿងវិញគឺវា cover បានពាក់កណ្ដាលណាឬក៏ប្រហែលភាគអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលពណ៌ក្រហមវិញអត់បាន cover ណាវាមានន័យអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវគ្នាយើងគ្រូធ្វើឲ្យមើលទៀតម្ដងទៀតគ្នាយើងមួយចំនួនគ្នាយើងបានដឹងហើយបាទតែសិស្សមួយចំនួនគឺថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគ្រូបិទនេះមួយសិនដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទគេថាយើងនៅ same page បាទឥឡូវគ្រូបិទនេះទៀតកន្លែងនេះគេកន្លែងហ្នឹងគឺ function ដែលយើងបាន cover មិញហ្នឹងណាបាទ remove element by specific index អូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺអត់យើងបានបង្កើត unit test ទេបាទតាមមានន័យកាត់ឡើងឥឡូវគ្រូរ៉ាមសារទៀតណាបាទគ្រូ cover as JUnit បាទអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែ analyze បាទយើងនេះរួចរាល់យើងចូលមើល function របស់យើងឡើងវិញមក array service នេះឃើញគេក្រហមទាំងអស់ហ៎ក្រហមទាំងអស់មានថាយើងអត់បានធ្វើ code coverage ទេទៅលើ code របស់យើងណាឲ្យ unit test ទេលើ code របស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលយើងបង្កើត function យើងសេ function ហ្នឹងយើងត្រូវធានាថា function របស់យើងដើរគ្រប់ករណីទាំងអស់បាទធ្វើឲ្យបានដឹងយើងប្រើ tool ជំនួយមកបាទយើងកាត់ unit test ឲ្យមាន code coverage នឹងជំនួយមកវាប្រាប់យើងថាកន្លែងណាបាន cover កន្លែងណាមិនបាន cover បាទបើគ្នាយើង cover case ដំបូងគឺគេហៅថា happy path ណា happy path បាទនេះក៏បើកវិញណា remove index remove លេខ3គឺបាត់អក្សរ D បាទគឺវា cover បានមកផ្នែកធំបាទអូខេយើងមើលនេះ
bà mình bốn việc hòm từng ở chứ là về đà rắn cốt khẩu vị đang chấp vì ăn lại lăng với cứ là này cứ bán cover hào vậy bọc này đi nó so tập này sub sân này tập ăn cover nè có hòm ạ vâng thế chẳng như rắn máu chụp lại khăn này index tôi chừng số đi có index thông chiên ở đây lại đậu muối tập cho lại khăn nặng nè và giống như phở muối na các bạn ấy tôi chừng số mà đấy tôi chừng số có chỗ thông chiên ở đây lại đậu muối có trầu và giống như đã máu nè lại nè bạn bây giờ bị máu và chẳng ở đây thu được mũ nè tôi chừng số có về chỗ thông chiên bà làng đậu muối có về chỗ bà chẳng đã pram mất thông chiên là đậu muối này và chẳng dương rắn xả tiết cột khâu vào đi ta sẽ máu và hay dương tầm mỡ bà pê rắn chóp viên nắng ăn lại lăng bình bà chẳng cứ để trâu à nhé bà trâu công tái dương soi kia một tiệt việc dương là so anh ấy bỏ lừa tiệm mình thả toàn man cover ở thế sao cuối tuần đấy toàn man cover ở thế nhưng cover ban thầm nào mình nhưng đã em đánh láng nắng thông chiếng em đánh thường bố thông chiêng láng đọ mùi bạn nhưng là so cả này cứ tội chiêng son nên mùi tiện bạn việc kêu từng ngò tuần đấy bạn chấm hai dương phát má cả này tiện mùi cả này tiện nên ta cuối tuần đấy bờ chẳng lấy dương đã tiêm máu bờ cái function mùi tiết của bạn đã nặc nóng nắng của bạn và lại ôm mà thằng cụ đã mùi tiết rồi mình xí comment vì và remove error anh lấy đã mua trẻ error anh ấy đã chép mua underscore cho mua cho chấm mua function ở đây mình underscore đây bạn công ta test case những ai phở bàn test case nè underscore cho máu gọi là tha index cái này thật đen array làng anh cho nó và p cạnh này đi với có đã underscore mùi index less than zero cho và thế chẳng có đã thá đọ mùi tập bên mắt tôi chương sâu mình chẳng ấy và tôi chương số cứ cho lại khả năng đôi kia chẳng ao bỏ đôi kia và thế và tao mới chương run viêm đồng tiền máu và khu run as code call với unit test và đây dương chấm mớ với khâu vào ban thằng họ khâu vào ban thằng nó cứ là lấy lương này nè trên port hill mình hạ toàn đấy nhớ ok bà giống bên em máu function bà giống đa trơ group cả này toàn thà đa group cả này ở bên ấy chỉ bánh hà để cho bạn tay thằng hỏi hạ toàn đấy bạn đang chia chuẩn bị sắm khăn đấy mà khu xăm rồi mà đón tiết group function là dương bậc cá thì ta thường thà vì đa trơ group cả này thằng họ bà bị chăm bánh nè bà sang như khu phép thiếp cho mùi nâng ca phơi dần hả ca bậc cá dần hả hiện sớm mai mơ bà sang chia ở bên cao test group cả này tê ta vẫn hiện chi dần hả mùi nâng ngọn dần test thằng óc đấy test một sân test slab test ai xem test group thường thà vì đa trơ group cả đại xã vì tầm này ca là group cả đại xã rồi đấy bây giờ plot ta mỗi căn này bị mấy căn này đại giờ ban tè vì ai biết hai đi pay nhá bác khổ Obama khổ nhảy pi dồn hot này đăng này tham biết hai đi pay mình class đó bà Soviet bảo những người kia tới tè group cả này bà chắc như bạn khơi nhái về bỏ kêu xuống đấy mình thấy những bán tè group lại khăn hỏi bà chẳng function bảo những thì thật đá bà trầm trầm rồi rồi thế bà hay miền sáng chỉ năng tiết đại kêu năngประโยค này dưỡng và toàn ở thế và ta dưỡng đăng mùa than phần năng sắn cứ ai cho cả bán này vâng